tayela manje ngilana ngishaya tayela no thina sithi faka into pressure unnecessary ngilana ngishaya tayela sithi faka into pressure unnecessary ngilana ngishaya tayela ke abantu basuka bo weekend njengoba namuhla ku Friday ucala ku groove kungodini bo groove ene spend about 10k le spend about 40k etown abuye ufuna kudzaka lokunjani abuye ngalana bangene lapha awuzawa awungamnatha bonke nje ungaze unyathele ibhodlela sonora udzaka unemali edog udzaka uma unganamali ujuzi mayibarana nyalo nemali ngivante yakho ngiyabhora asifly eCape Town uma udzaka yabuye lo muntu utala Black Queen spend about 40k yavalwe Black Queen ahamba dlula ephambili ekulindzawo afike kulindzawo leyo sesekuseni athenge tshela ba 5000 for ini utsakiwe already for ini. That's why most of those people bathola bangani aba wrong bathola ama girlfriend la wrong. I like the guy ngathi bathu actor uShaka ilembe ngikhohle igama lakhe bekathi we podcast ya Lungelo that guy called Lungelo podcast ya Lungelo ngibona Lungelo leno engineering your life yeah that guy podcast yogqinela episode bayifakile that guy ublube kangishaka phela ngiyangishaka lapha I'm not sure what's going on check lapha I don't know mina angazi ngibuye ishaka ile that guy ukhuluma ngokuthi i-girlfriend yakho ayithola umfati wakhe and that oh le athi ebuzulu le ngathi bekusibaya futhi le nje mhlophe nje so check hayi yona nje guy ukhuluma ngokuthi umfati wakhe umthola isigele mfethu umfati wakhe ugcina uyahlala naye ekhaya ibungu khabo lo mfati dog it's the same thing khabo lo mfati asipana yena ngasipana it's the same thing akaza mfili still today akaza mfili ukuthi it's the same thing lento lama out angale ku state la khula nemakhulumana nemcono yeah uKendrick Lamar wakutshela kahle utshela lo mjulayi sina 16 years mfati wamnyana wena ubezodumile sokufuna ukubamba bobantu baya bobili endlamini nabobantu bayana nakusima ngibamba ngishishirizo uzoba nenkinga so igethi shushanglo yabo and yabona lesikhathi uphansi into kangabe uyifuna thamba ngakhona umuntu is when you need to learn mistakes that you once did before. Understand? Yeah, and futhi kulami mahrumani wabuku observe nako konke, understand? Uma thuzo ibank balance bayicetha kudena. Bank notification, my brother. Dithi lapha. So njinjile una complete 14 meter. Siyaqala sana. I'm not saying ukuthi we perfect or whatsoever. Mhlawumbe imali likhulu singayibamba ngale isho makhona, ba? But my brother, buka nyalo la ukhona nyalo, ungana mali. Understand? Sinjinje lesimo lokuzo uma ubona mali. Isichinje. If ekhaya ubona ukuthi ngathi kuyaceka amakhabeti nanani, belungisa ngiyabekisa, understand? Be investor nanani. Go to people abantu aba-investayo. Lalela, nezinye mfana ngafika kudo lethi ngwenya. Ekusheshwa amahenezi dog, kusheshwa amahenezi. Yo, bicabanga bona abantu bashaya amahenezi so. Like basavule leyo wani bayidesha wadesha 2 bantu bobo le ihenezi. Bobo is 3, bobo is 4. Yeah. Sesicela ngene toilet njani. Aliflash flash. Nite wena umuntu wehenezi. Yebo. Engacomplain. Mr. Henezi. Engacomplain. Akuxosha. Awuxosha phela. Ngobhelela phando dayo lo. Dawo nyabhedela dayo lo. Yabo. Asokubona isitoyi 700 pennies. 70. Ngikuthuza imali. Ngaphola ukubuda. Hayi. Phela kuma la mahenisi bo more than 5 mahenisi. Angalungisa thole lula. Yabona thole ngambithe sedinga dayo dog. Iyo ngathi ngisho phela bokhiqiza so ukuthi ngikhona ukuthi But ayabheka. After all vile ngayibona ukuthi ngathi ngithinte wrong. Aliyabheka. I know. Yeah. Ngoma kuna. Thole talgalungisi. Ngani sekulo. Yahamba imali phela. And the beginning that was not all my business than the Same story.
abafunzi nje ngokusho abafunzi abamistake ufuna pays,